o bayana oustas Tayibu ɗo eɓe yewta nder ga kadi no kammu fotata yajirde non heɓe jonna e mum misal ɓe inni si tawi wodi no goɗɗum ko iwri ko nangue hino fokkiti e hoodere inateno nden piliton yara e ɗon duuɓi guluji 90 hara hino yarde en vitesse 300 000 km/s. ɓe yewta nder ga kadi ko honno yimɓe ɓe ɓurdirta ƴawrugol non ko aljannaji. hiɓe yewta nder ga fi ɓengure julɓe, hiɓe yewta nder ton kadi fi tawhid, ɓe yewta nder ga kadi fi piiji hawniɗi ɗi Allah tagi. hiɓe yewta nder ga kadi ko honno Allah ɓurdindini tagugol non. ɓe yewta nder ga kadi ko honno Allah woni yiltidirde alhaaliji ɗin non. hiɓe yewta nder ga kadi ɓe heferaɓe ɓen wi'unoɓe Allah ko rewɓe ɓen suɓi. hiɓe yewta nder ga kadi ko honno yaadu ɗaɓɓere dagori. hiɓe yewta nder ga kadi fi fonkugol haala makan, teddina haala makan. ɓe jonni exemple Japon, Chine e Allemagne. ɓe yewta nder ga kadi fi suɓanagol ɓengure ma nden ko moƴƴi, diina moƴƴuka. si ɓe feewi Allah yoɓiɓe misal sammin o yoɓete sammin hara o witanali ɓe. hiɓe yewta nder ga kadi fewndol islam on tun fuɗɗi arde, jama on tampuno ha jinna tigi haray si wi'ama ɓengure julɗo la famille musulmane ino hato jinni andugol tawo ko honɗum wiyete ɓengure e ko ha honto ko wiyete ɓengure kon hitti e kaɗo diina e tawde kadi onon ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe iwranɓe en kame en seni e ɗeɗo leyɗe ñiiɓi e majje fondoji monɗin haqqilleji monɗin no hana tabintinnoranede wondema iwgol moɗon kame en alaga c'est pas un crime, c'est pas un délit, ɓe mana wona bone, wona ko harmina ko haɗa. L'islam no newni kono noon ngari addu men ɗum ga kadi kala dillande nde neɗɗo dillanta mo haani miijitade ko honɗum e nafoore woni e dillugol makko, ko honɗum e lorra gafata heɓade e muɗum. so ngari o tawi nafoore nden ko ɓuri wonde koye o yahu o yaha, si tawi nafoore nden ko ɓuri wonde koye o luttu o lutta, si tawi kadi nde yaadu mum ka o yehi ɗon kadi ɓay haray yaade avantage yaade inconvénient forcement nokku ka o yehi ɗon ko honno o wawirta wondirde ɗon ɗen tawa ko o mala, tawa na o malki saɗo, na o pirduɗo, ta o gañi, ta kam ko gañi. sifaji piije ɗen hani wartande hakkille majji. dillugol ngol e leyɗe ɗe wiɗen no dagi par ce que ko allahu nanɗo subhanahu wa taala hertori leyɗe ɗen kanko jeeyi no jeeya e ko sellinta diina neɗɗanke wotin nangol Allah subhanahu wa ta'ala piiji tati ɗin ɗi heƴa e ma hoɗoɗa hiini ko Allah hertori ndiyam. wotin ɗinna Allah subhanahu wa ta'ala ka jeeya honɗum ɗum piri ko wondema kala ko wooti ɗum fof ko woni ka tammude e ka leyɗele ko woota ɗum fof ko gooto fetti jeeyi ko wiyeteɗo Allah ko heddigol luɓa jeeya. ko waɗi noon dennanangal ko andi ɗo kon fof ka hawde leydi ɗo tako ko duncitoota ko woni e leydi ndin kon fof disparaît hay fof yaha. si tawno ko kañum jeyno e atano ante ko jeyɗo, kono ko jeyɗo noon ɓay jeyɗo siforani toñugol ɓay pellati e fo meɗen en sikkitake e waɗa ɗin si wona wiyeteɗo Allah hino moƴƴi, si wona wiyeteɗo Allah no numɗi. ɓayno ko o moƴƴo ko o numɗuɗo ko o wari rayno neɗɗo ɓawo nde o heɓi milliards e terenje e jawle e ɓiɓɓe o wara muɗum ɗa lutta haray Allah to ñimɓe. kono so yi Allah warimo ko ɓay haray ko luɓa ko yimi ɗon kon ko jeeyani, ko jeeyɗo on nattimo luttide e ko jeeyi koppet. inna nahnu narithul arda wa man alayha wa ilayna yurja'un. minen komin ronoɓe ndiɗo leydi e ko woni e hoore mayri kon fof yahay ha heddo kanko jeyɗo on, kanko jeyi Allah daari lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta al-thara. ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni jeyi, ko jeyi dennanangal ko woni ka kammuɗi kon fof ko woni ka nder kammuɗi kon. kammuɗi ɗin koye heɗi akkita moƴƴa oɗon mo yiɗi wigol fi samawati ko nder ton kon ko woni ka nder kammuɗi kon fof kanko jeyi, ko woni ka nder leyɗele ɗen fof kanko jeyi.
e ko woni hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi kon kadi ko kanko jeyi si ɗum ɗo fof moɓama waɗama sera ko lutti ɗon kon kadi ko kanko jeyi ko wiyete wamata sara kamum ɗin jeeyi e ko woni e nder majji kon fof leyɗeɗe jeeyi e ko woni e nder mum kon fof e ko woni hakkunde ɗiɗo ɗiɗi kon fof si waɗama sera ko luttoye ɗon kon kadi kanko jeeyi ndi ko kanko jeeyi ɗum ɗo a acceptanayi a jaɓanayi ɗum Allah subhanahu wa taala si laaɓanima pos wondema ɗum ɗo ko Allah hettode ko kanko jeeyi ana heeɓi tawhidu goo wonno très important si iwti ɗon ko wiyete kon dewal ko wiyete kon rewede ɗum ɗon kadi ko kanko jeeyi kanko hettode kanko ɗum duwa rewede kanko ɗum handidi e rewede ko heddi ko fof ko wonamo ko gasata wonde ko jiyaɗo ko gasata wonde ko jiyaɗo ko gasata wonde ko maccuɗo patron on ko o goto wiyeteɗo patron on ko o goto ko kanko tu woni mo nawnata nawyata mayata gonata ɗanotako welatake manquertake e fus ko heddi kon fof gotele ɗum ɗo memay ɗum ko heddi ko fof siɗi hara to ko hontude ka ko milliard ji atnannaw ko kanko jeeyi ñande go wiye hoore no Moussa mo ma mo nawni mo ka clinique ma ɗum o maayi kono amma oɗo kanko o gongata o ɗanotako o mayata o ronkata kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko gaynanɗo hoorema ko kanko fuɗɗi aduna o ko o taguɗo na o taga ko badi'u samawati wal ard kanko ala hanki wala hande wala jango par ce que mo addi hanki sabo hanki ko jokki ko tan mo addi tango l'existence divine n'est pas liée à une datation il a existé avant la date bimana wodegol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum jeyda e date c'est-à-dire kala ko fuɗɗi no mari ka nanni kala ko mari fuɗɗode no mari ko nanni o ala nde o fuɗɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ala nde o fuɗɗi ko kanko fuɗɗi ko fuɗɗoto ko kala ko mari fuɗɗode no mari lannode kanko noon wala fuɗɗode kalmumen ko kanko fuɗɗi ko fuɗɗa ko badi'u samawati wal ard fuɗɗuɗo kammon ɗi jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗi ko ɓay o tagi nange nge watti nutude on say si wi'a noon haala ñallal woni balɗe ɗiɗi woni yontere woni hitande woni duuɓi temedere woni duuɓi ɓuruuji o ɓay nange yattinge muti wi'a jour taw si haala fuɗɗa a joni noon ko kanko noon tagi nange fuɗɗi ɗum kadi himo wi dennanangal kadi ko existe ko fof kala ko wiyete ko l'univers par ce que dans le langage français si tawi ɗa faala moftude ko Allah tagi kon fof ko yawi l'univers haray hunde acca sa wi l'univers sa wi no monde haray a waɗani fof sabu on monde mo wawa joguidirede goɗɗum no wawede le monde animal le monde végétal donc ko ɗum ɗon mo wiyeteɗo monde on ko wiyete ko alam al alam no wiye alamul insa alamul jinne alamul haywanat kono ko porte faransi jo wi ko l'univers ko ɗum taguɗo wi al kawnu ɗum fottana ka arabo al kawnu koko woodi kon fof ɗum noon ko wiyete al kawnu ɗum ko min kana yakunu kun hakkunde kafe laamu kadi ko programme makko kun fa yakunu woni l'univers on kadi ɗum ko affaire makko sama kala webbe wono kammul jeeɗe leyɗe ɗe jeeɗi kammul ɗi jeeɗe leyɗe ɗe jeeɗe ko woni e mum kon fof ɗum koye nder kun fa kun ɗum ko affaire o Allah toskoyno wona tagu makko ñamtude daare ɗo ɗum wel ko tagi ɗo ko e watake andede no ɗum foti scientifique ɓe ɓen no daro ɗo mesira wiya wigol e continent ji ɗin ko kilométre ji ɗin ko ɗum ɗo fenande ɓura ɗum par ce que mesirgol goɗɗum goɗɗo daroɗo kam fuɗɗi ɗum ene daro yo kaari toon ɓe koora kalla donc haɗa yo mesir joni noon si tawi hande avion wal
ma wirowal ƴetti allure telen dow ga siɗi hara ko 300 000 km par seconde ngal yaata ta ko telen dow ga ngal fokkitiri si ngal doggi 1 milliard duuɓi ngal yaata ha wiye telen dow ga on ka Allah hattini ɗon ngal tuggoyke to si tawi kadi ɓe ƴettingal ɓe nangi o direction ɗo kadi ɓe yaata ɗo ha ɓe tuboya goɗɗum ɓe naaɓe yimɓe ɗumannoyde kala ka nangirɗa alaka ha ɗoy kono ɗum ɓeytaɗoɓe mairie goɗɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala tawi noon ɗum ɗo fof ko sama kala e makko ɓay o espace ɗo tum ɓay qur'ana yi wa samaa banaynaha bi aydin wa inna la musi'un nguɗo kammu min mahingu min tagiringu doole ɓe mbaɗe nguno yaadi ndaren seeɗani ko scientifique ɓe wi ko yaadugol ngo o espace moy ɓe wi'i wondema so tawi sunsum hunnangue rayon solaire iwri ka nangue no fokkiti e ko wiyete pluton ko no fokkitiri toon ka wiyete pluton toon ɗum dogay duuɓi guluji 90 si ɗum hewtoye 90 000 ans ngo so wi ko ñeegu muyani tawi ko dogude avec une vitesse de 300 000 km par seconde hunde si dogui 300 000 km par seconde no fokkiti den point A en point B waɗi 90 000 ans hewtoyi kalmo koye ngara kamɓe wi kon dogano yaani bonma ka donc haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni bajjo seniɗo le maître de l'univers le seul qui mérite d'être adoré kanko tun woni ko hana rewe hayɓe hunde e goɗɗum goo ma e goɗɗo goo heɓali ngal teddungal rewe wona annabajo wona waliyaji wona nangue na hay pus ɗum ɗo fof muɗum hino e ley laamu makko himo wawi ɗum himo jeeyi ɗum koɓe ɓurete wiwde no ɓattimo bimana ala ko ɓatti Allah kono no woodi ko o ɓanni ala ko ɓattimo kono no woodi ko o ɓanni yani himno woodi jeeyaɓe makko ɓe o ɓanni no woodi jeeyaɓe makko ɓe o ɓanni emo wiya ulaika almuqarrabun ko ɓe woni ɓannaɓe ɓen ɓannaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓannaɓe yurmede makko nden kono ɓattiɗo mo ala sabu ɓattiɗo Allah ko ettaniɗo hoore mum ha ɓatti ɓannaɓe ɓattiɗo ko gotum ɓannaɗo pottinte nde faala o haray kadi no matuyi no huli wata accide kono ɓattiɗo ko doole makko ɓanni ko ɗo si wiɗen ala ɓattiɗo Allah kono no woɗɗi ɓe o ɓanni kanko Allah subhanahu wa ta'ala wono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko kowo tedduɗo e ko Allah tawi ko no woodi jeeyaɓe makko ɓe o tagi ɓe o yiɗi ɓe o teddini ɓe o ɓantiti mum ta kanko suɓiɓe Allah dali wa rabbuka yaqulu koma yahta o yahta jooma ma no taga kala ko o faala kono mo suɓo kanko noon si o suɓike Allah o suɓata ko mere sabu na o merentejo Allah siforaki kala ko wiyete ɗustaka ko wiyete payaka ko wiyete toone ko wiyete puyda ko wiyete mere o siftorako kanko ko soobe ndare o wonɗo yirtidirde jemma e ñalorma nokku goo wona 45 degré à l'ombre nokku goo wona -7 nokku goo bobo hino no moƴƴinade mo sowade nokku goo himo jibinede nokku goo kaarijo no jombude nokku goo lanɗo maayi nokku goo lanɗo no laamaade nokku goo marɗo perdi nokku mo alano no heɓude wonɗo yirtindirde ɗiɗo piiji ko wiyetelasi o ko mereje o ko puyɗo ni ko ɗum waɗi na o puyɗo yiɗa puyna kala ko o suɓi o teddinay pii muɗum o suɓata ko mere ko ala bale ndaare hay si tawi ɓe wii Allah suɓike hunde kalisi ko mere o sabbotako o yedda wiye na gonga mon no moddo o yawi kala ɓe inni wondema ɓayɓe ɓe sendi ha gati ɓen bon Allah men sendinani hamɓe waɗanima ɗum ɗo minen min jetti ɗum ɗo ene moodi o noon kadi ɗon jamtu kala fuɗɗite kadi senɗon nder regilaji Allah subhanahu wa ta'ala awdani alakumul dhakaru wa lahul untha tilka idan qismatun diza ɓe sendi ɓe inni Allah minen min jetti ɓiɓɓe worɓe ɓe haray amme waɗanima rewɓe Allah wiɗo noon kadi
ɓe mi waɗan ɗum andu annomi mi kadi ko ɓuri tellude ko o wi sendore nden moƴƴaari fuɗɗite kay tilka iran qismatum diza ko sendore oñinde ni nane gonga par ce que kankadi o jaɓata koko ɓuri kelɗude ko mo yiɗi nokku go ɓeyni ko kanko tigi suɓi ko Allah suɓi rewɓe Allah yi emode astafal banati alal bari malakum kayfata kankadi o senda wiyata rewɓe wadde aɗo worɓe ɓe o wi dare no min gonno heɓi o fi ñaawiro ɗum donc ɓe so suɓike o teddinayi Allah suɓike nelaɗo sallah sallam o suɓike mo ɓurnima ko tagi kon fof o jonnimo teddugal o jonnimo gandal o ɓanti ɓi makko o ari ha o feƴƴitoyke ka seydna Jibril hewtani ñandalla wino yo Allah yo Jibril addammo rasul sallah sallam ɓay ɓe ari ha ɓe hewtoyi ka wiyete sajaratul muntaha telen dow ga Jibril wino mi wiri ha kono feƴƴal ɗo ha Allah ƴettimo kanko nelaɗo feƴƴinoymo dow ɗum kono e hoore ngal teddugal ko nelaɗo heɓi ɗo kon fof ko feƴƴali statut d'un serviteur bimana ko jiyaɗo o woni telema sengo Allah hakkunde nelaɗo sallah sallam e enen e ko Allah tagi kon fof si tawi ko hakkunde men e Allah on nano même statut en fof ko en serviteur kono si woni hakkunde meɗen e nelaɗo haɗa nelaɗo wonɗo e hoore meɗen par ce que ko annabi meɗen kono ko heddi ko fof si moɓodiri fokkitiri ka Allah to fof ko même pied sengo makko ya ayuha nnas antumul fuqara ila Allah wallahu wal hamidul hamid hey kono yimɓe ko wasɓe ko haton jinna ka nelaɗo haton jinna e hoore teddugal ko okka ko fuu ko heɓi ko fuu woduno ko o faala tawi ma waɗa campagne o tori Allah ha gasi o yirti kadi o waɗanenan campagne ñandi goɗɗum no lakara toon mbiɗo faala ɗum mbiɗo yiɗa mbiɗo teddine ha kono wallena toranena o wi kala e moɗon jentiɗo noddinagu ñentini noddinagu ha gasi toranila bon place ɗon min kadi jettanimo garanti mi tefanno yeymo ñande nangu andimo ha toon jinni mo faala goɗɗum ton affaire ji ko réglal taw donc ko woni ha toon jinna o gaynatɗo hoore mum ko wiyete Allah o jon noon ngal dewal wono annabi Isa alayhi salam kala teddugal e ayde ko Allah hokkimo kon fof o méritano heɓano bimana titre rewede ko ɗum ñande Allah noddunomo landitimo ko a wi yoɓe rewe إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أنا قاوي يبيري وأنني ما بيت لندو ومي إيه ألو مهانا نانا كميلاندو كمي جيا واندو على دواء دواء توحيد دم أنسى في بيك كرنما أسيكتاك وانما الله تندو عليه كلا كويدا قطن غونو ريوي ولا كبرنما كاكو فنان بفرد وانتما بي kala bi tawhid dimmo tawhid tammo ko kala ko Allah wala do sifi hoore makko no o wayi non e ko watta ko wi'a ko gonga effectivement hala yanta jonno musibe julbe teddo e nder kaɗo diina ko oɗo Allah subhanahu wa ta'ala jeyi ko wodi ko fof ko ɗo so jonnuma février yawgol kala ka falɗa e ratnam kanko jeyi والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فكان الله سبحانه وتعالى وني ko waɗani o leydi eltani yahe jinde e mayo ñamon arsike Allah o bimana kaka makko kadi woni ko artoto aventure harma hino tagi yaltugol ɗaɓɓa arsike mum laaɓuɗo pos piita wujju piita jamfo ɗum ko jihadino nela sallallahu maaki no woodi yoga e bakkatuuji bimana ɗi neɗɗo waɗata tawa julde ittata hajju fuskutorma naytata ɗi itti ɗi wooduma o golli fi aske makko halal ha o lakka so waɗi ni lakkere nde hare ɗinɗon laaɓi hiɓe haɗi wonugol neɗɗo mo anndanɗa hoore ma mo memminotako mo ɗaɓɓata par ce que ɓe maaki mo fonti jonngo mum ngo wi okkora nde wote tawa o nawna o belsa o jukka hay hunde mustamo Allah waɗa batal e makko labdane jokkere ɓe wiya ko siɓɓe makko ɓe woni ɓenna me yiyano ɓenna me mematamo siɓɓe makko ɓe yiya tawi ɗum no yurmi joni noon sifa on wiɗon ɗan gurdam ɗon ko ɗum wiyete no biyanne to landi
c'est-à-dire si tawi hiɗa e nder Boston ma hiɗa e nder Amérique an e monsieur Barack Obama ko chef ɗon ko ɓay ko président de la république an ko a simple citoyen kono hambugare makko nen ko hambugare ma ni torowal laaɓugal ngal ko torowal laaɓugal ma métrowal ngal ko métrowal ma bisuwal ngal ko bisuwal ma laftare ma ko laftare ma fof mum ko gotum ɗo mari haqqe goto mo kala réclame droit muɗum ko ɗum wiyete bien-être l'islam on no yiɗi ɗum ko ɓay ko ɗum ɗon taw l'islam on tabintinnani jiyangel ngel si wimo yo rew Allah Allah subhanahu wa ta'ala ko wino jiyaɓen taw wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hinin ko ɗum wiyete bien-être on tay noon wiya noon fa imma ya'tiyannakum minni hudan on heɓay ka wono niiɓon tawa on hula ɗon mari sécurité on hula on mapaki on ana on welaka on hangaka on sayno rewon Allah ko ɗum Allah dai alladina in makkannahum fil ard tuma min newinani ɓe ka leydi tuma min newinani ɓe ka leydi ɓe jooɗi ɓe hula piyede ɓe hula tupede ɓe hula ɗeɗɗede ɓe hula heɓugol visiteur go jemmaten en 4 heures du matin e pinkaji mum ɓe hula ɓe jogui insécurité alimentaire piiji ɗin fof no réguli alladina in makkannahum fil ard on sayno aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur joni noon ko ɗum noon ko woni heɓaki to ko ɗum ara ɗaɓɓegol ga ɗaɓɓugol ɗum hino dagi Allah no waɗani ɗum ɓiɗɗo adama tagitaka e sonja e tampere Allah dali yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah ko newende falana o falanaka on sattene ko ɗum wata goɗɗo anni o bakal anni o tampere somidira ɗum e diina wiya ko balay wi si heɓima ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o daari wala kad karramna bani adama min teddini ɓiɗɗo adama ɓay o wi o teddini ɓiɗɗo adama o ko yewti ɗon kon fof ko fi nemaji e moƴƴereji taw o wiyani o teddini ɓiɗɗo adama o wi yo juuɗo ma yo hoor na ɗum o wi ɓiɗɗo adama on en nder ɗumen ko hunde nde Allah teddini teddungal noon e heege e sonja e tampere ɗum yiida yaada jonnon misal no min gardi ɗo Genève ni alhamdulillah ustad tawi jama on no weltori on no teddini on ɗo so werni men ɗo nokku ko kalmu ko en tawi woni bimen ari mi yaal ndiyam mi yaal nafaka mi yaal siwri neɓoyi ɗon jokkoyi ɗon ha woni kikkiɗe wonoyi ha jemma wonoyi ha weeti ay hunde mi yiyaɗo ye joni sa tawi ɓe teddinnoon ɓen ɗo yalta laɓɓe ɗaɓɓa kafe o hara gon teddugal ngal ara ngal lutti ara ngal lutta ɓay tun o wi wala kad karramna bani adam ko hikke ɗo wa hamalnahum fil bardi wal bahr mi rondiɓe ka joldi mi rondiɓe ka bahar mi waɗani ɓe seppoɓe ha signino ha makota e hoore mum ha koɗɗen tufo mi waɗaniɓe ko ɓe waɗɗo ko ɓe ƴewa e hoore muɗum ko woni lix kaɓe powto qur'ana hino wi'a wondema e ayeje goo himo rondo jiyaɓe ɓen fi dhulumatil barri wal bahar himo rondoɓe e niɓe jondi e niɓe bahar dhulumatul bar ko tuma neɗɗo o ƴetti ala pourewal ngal avion wal ngal ha gasi ngal ƴewoy wona 11 000 altitude kilo 11 telen dowga tawa pewndo ɗon cuurum ala takko ɗon ko kawtal ala takko ɗon ko onon tum e burure e nokku weddiɗo tawa kadi wa pewndo ɗon ka wonɗon ɗon ka yaasi température extérieur on ko moins 50 degré imaginez vous à 0 degré Celsius ndiyam ɗam wonta e glace moins 1 ɓurti ɓuuɓude moins 2 ɓurti ɓuuɓude moins 50 degré ka wonɗon ɗon ɗum ko dhulumatul barri ɗon kammo koye wata jaɓu ɗum fuutoma ta jaɓu waɓutuuji ɗin joyi fuutoma ta jaɓu ko janngata alqur'ana kon ko jannguɗa kon ka annude ka mawɓe ma ta jaɓu ɗum fuutoma wata jaɓu haala ma ka nanatana tawa kanko ko anglais an ko français hagati ko wawaton nantodirɗo ɗon fi ha jomum makko sa a wowlanima si tawi haala mo wopodiri joni wonta e albalaw woɓɓe fillitaniɓe wo nokku go e nder pita wo goɗɗo arno ɓorgol ñiiƴe tawi ko anglais de ari ɓorgol ñiiƴe ko français joni ɓorowo ñiiƴe de
landimo ko ñiiji jeelu ittete o inni tout anglais jo wi tout français jon kanko on tout ka makko ko fof o ɓooyi hundukoya kon bo andi tout ka anglais ko ɗiɗi ban ka français ko fof sabu haala ka ronkugol maɓɓe pammodirgol haala ko ñiiƴe ɗiɗi o yawi no witte o ɓoori sinjoyaɗen fof oya wontiri par ce que kanko tout on ka makko ko fof tout on ka oya ko ɗiɗi donc haala men ka wate jaɓu ɗum fuuto en ɗum ko ngalu e tawde kadi hay gooto jama kala développata ko ɓe yawata yesso so ɓe yaaɗi haala maɓɓe kan ka leydi ɓe waɗani soɓe maɓɓe mi jonna misal ndaare ɗo Inde ndaaron Chine ndaaron Japon ndaaron Corée du Sud bien sûr ɓe développi kono ko haala maɓɓe kam ɓe windi ɓe janggi science o enen ko honɗum haali foren ka science l'élève guinéen so jooɗike devant son professeur il a des lacunes, des problèmes pour comprendre l'expression de son professeur parce que mo yewtudemo haala ka o nanata mo ngal taw complexe nanugol taw ko ya woni wonde ko sakko anda ko wiyete chimie et biologie anthropologie si tawi noon koye haalama ka direct wiyama ati ndiya wulɗa wattidama e ndiyam ɓuɓuɗa ko sifani wa'ata ɗum no welanma fi sans problème donc o yiɓen ɗo ndaare fi Allah Japon koɓe lié koɓe allié inconditionnel e États-Unis d'Amérique kono ko Japon huwodiri Amérique on fof japonais jo luttuɗo e kimunolu mum ɗum e yoga makko e karaté makko hagas on valeur culturelle ancestrale mo japonais ɓen jogui o karaté ko yoton ɗin discipline ji on art martiaux ko yoton ɗum ko namuji maɓɓe waɗɗi duuɓi temeɗɗe hande ko ɗum ɗon ɓe watti aana go'o no monde de cinéma ɓe heɓi milliard par ce que ɓe accital ɗum par ce que ko namuji ko tawal ko keɓ c'est un patrimoine ɓe accital façon toji maɓɓe ɗi ko haala maɓɓe kamɓe jangga ko ɓe naɓi de Amérique on fof ndaare ɓe européen ɓe ɗo ƴetto misa so daari ɗo on tawa source gandal maɓɓe ngal fof ko wiyete latin ko kala e maɓɓe science on fof ko ɗon ƴoogi mo kala ƴettu latin mum on haa gasi transformé haala ka muyni kan fii o waawa haa gasi ɗum woni anglais ɓen ɗum woni italien ɓe ɓen woni espagnol ɓe ɓen woni doccaɓe ɓen alman ɓe ɓen ɓeɗo ɓe fof maɓɓe koye latin on ɓe ƴetti ɓe transformé ɓe jangi haala maɓɓe kan e ko ɓe muyni ko ndaare ton ƴetti ɗo o towa tagi hiɗon zone français ɗon ha gasi bindi ɗi ngare ko bindi français no naati ɗon e nder alman on yi on bindi toɓɓaɗi ki tan sa faala faamuɗi sa faala accu ɗon wigol ko nano e ñaamo koye haala maɓɓe ka ɗum ɓe tefa ɓeɗo no respecti haala maɓɓe ka en yii ɗum joni noon ko honno noon an wawirta liɓude fi haala ma tertora ka accitira ka ni fi tuɗɗaari ka ɓe tawa pay koye men koye perda e haala maɓɓe kan sa perdi haala ma kan a perdi culture ma on a perdi ko mawni par ce que namum e culture koye haala woni ɓe wawata andude tindi ɓe wawata andude taali ɓe wawata andude jonniti ɓe wawata andude bi mana tarika mawɓe maɓɓe inde piiji maɓɓe ka nder jiwogo janguno e ɗe leyɗe porto fi translate traduction nantingol haalaji o arti Conakry o tawi menen e soro makko Elhadji Bella Doumbouya tawi meɗen jangude pular janna kadi waɗo inni soro ko wiyete ko nantingol haalaji ɗum ɗon mi wawi ɗum o wi ɗum o manti moƴƴa ɗum on sayi ɓe inni kono a yejjitade haala ka muynuɗa kan o inni mi wata wonde leyɗe porto a duuɓi komi ɗumanni komi manto haala kam mi makki awa yaduma ɗum nafade a perdu hes par ce que so tawi ɗa wawi nantinde e anglais espagnol e ɗumɗa e ɗumɗa wata nantinde haala ka muynuɗa kan haɗa e ma saali no o emi ronkata ɗum on sayi ɓe inni ko honno e runde wiyete e français maɗum e ɗuma runde o jooɗi o migitode hunde tawi anda ko wiye c'est à dire haalaji ɗin ɗe refletey e piiji ɗin par ce que koko woodi kon ko yiiɗa kon mari inde par exemple pula
e sos hay goto e maɓɓe wata wiwde konngol gotol pet wiya ɗum fenêtre wiya fenêtre o wiyete ko fenêtre anglais wiyata ko window on faami a wata hay goto ɓe ngala wawɗo wolde ɗo e pulaar wiya fenêtre ko ni wiyete pulaar wona kadi e sos ɓe mbala ndani on mbo andi no fenêtre wiyete pulaar fenêtre dambugal ko baafal on faami ɗum ko dow porte hono baafum to soko mum ni baafum to ɗum ɗon andi wona baafoy ɗuma hoy koye togo hoy koye ɓe maki baafoy wuro ɗum kadi ka wafte joni noon par exemple villa dari ɗo ha gasi ha lanni fenêtre ɗum ɗon no wiye baafu wuro ko wuro noon heɓaki ha joni wundari ko anglais ko window on anda ko haɗi andon ko ɓay ala cuuɗi men ɗin fuu ta yimay fenêtre ala donc sa perdi haala ma kan hara perdi ko mawni joni noon so tawi ɓiɓɓe men ɓe wonay e ndi leydi considéré haala maɓɓe pulaar on so ennaki joni ɓe janngono anglais ɗuma ɓe ɓeydi taare ɓe ɓeydi joni noon se ngari e ɗeɗo leyɗe sifa ɗin piƴita jaɓu fuuto en teddingol mawɗo me teddingol mawɗo naye ɗum se ennaki ɓe ala ɗum kam koyen ko ɓeyyata yummirawo duuɓi capanɗe jeetati no rondi sukaɓe jooɓe hunde mustano rewata ko ɗon goto jaɓantama enen ɗum no kamen hi ƴettugol wondugol e mawɗo mum ha o nawi o ronkita o bugoyomo kamen ɗon de retraite tawa suka mo duuɓi nogay e joyi goɗɗo waɗa gan okkora nene makko lekki waɗa gan ñiddinamo okkora nene makko lekki e hunde mustamo tawa mo rondi ɗo bare kum ko mbare ko moyna ko barante ɗon nen makko no waɗane gan ñammine ka maison wi to donc ɗum ɗon moƴƴa en tawa ɗum enen donc watay wattu hoore men yeeso ɓe yimɓe ɓe fina ɓe ala civilisation ɓe ala ka iwi ko ɗaɓɓeten e jungo maɓɓe c'est le bien-être amma neɗɗanke yagal ngal hiɓe ɓuri ɓe neɗɗanke yagal ngal ndare kamɓe pinal ngal ɓe fini ngal ɓe fini haa ɓe hewti e tan e pinal ka ɓe innata modi Basiru Jombi modi Ibrahima ko almami Moussa duwi dewgal ngal modi Basiru Jombi modi Ibrahima ko almami Moussa duwi dewgal ngal yeeso moko baɓe hoɗo ngo monsieur le maire monsieur le maire tawama ha mariage homosexuel waɗi dewgal ngal duwama tawi almami on no ɗon prêtre on ma pasteur o kanko duwi ngal yaahi ɓeɗo neɗɗanke yagan so jokkiɓe ara e perdi en tigui ɗen andi ɗum donc e ndimu e neɗɗanke yagal ko jokkiɗen enen ka me en goɗɗo si tawi yumma makko noddimo o nototo o neeto si ɓe nelimo o waɗa ko ɗum annduɗen kamen ɓeɗo goɗɗo no wawi noddude ɓiɗɗo mum nelamo tawa susta taw hayyade ka ɓiɗɗo ma si wona a noddu yagata bon ma fille je voudrais passer un moment avec toi chez toi oh moment non tawa yata aɗa ko wawɗa ma ɗum jiwo ara haga tan ya bon baba haray ko oɗo jombatami arayi pera o waɗayi nokkel kaari le 3 est ce que la waya non heewi il n'est pas prévu okkitorowo wiyama yata kangal hummoyten ɗum ko sawaba noon tawi ange ɓiɗɗo ma debbo yo hewtu ɗon donc ɗum ɗum ɗon ko négatif on noon tawi ƴettu ɗum ɗon ene a nelay ɓiɗɗo maɗa a yamiraymo ko an ɓokkitirtamo ko an ƴamantamo wata ɗum fuutoye ɗum ko asɗino ɗum ɗon kadi donc ko wattangol hakkil wata piiji ɗi arduɗen e mum par exemple
mo tentinima no yimɓe wona pullo Fouta an hiɗa mari héritage moƴƴo, en héritage culturel, en héritage politique et économique, par ce que mawɓe maɗa ɓe sinti empire en empire wonɗo démocrate ado États-Unis wadde constitution maɓɓe on ɓe wona démocrate ɓe. Kamɓe ɓe sinkino des états fédérés démocratiques basés sur la religion. Ɓe tata fi maɓɓe fof histoire maɓɓe no jangguede université ji addallah ko kala université mo yaɗa tawi ka science humaine et lettres e ɗuma a tawa l'organisation sociopolitique du Fouta théocratique no jangguede joɗɗini diiwal kala e rôle muɗum, goɗɗe ko rôle politique, goɗɗe ko rôle d'asile. No woni ɗon e diiwe goo kala sonja ko heɓuɗa ko jokkaɗa sa naati ton haara a daɗi ɓeyta kollaɗe ɗum kankalaɗe. ɓe waɗiɗa capital politique ngal ko ɗon almami on tarante, capital militaire ngal piiji ɗin fof ɓe waɗi ɓe irage piiji ɗin fof ha gasi a iwɗo e sifa ɓen hunkiɓe ɓurana janguɓe. ɓe andanɗa hoorema a tanira wona Ceerno Samba Mumbeya en, ɓe andanɗa hoorema defte ɗe ɓe windi ɗen ɓay hollama Azhar yankoɓe wi wawata windede ɗum ɗo sina arabujo, ɓeni ko Pullo Fouta windi ɗum. wona deftere maɓɓe no wiye o girde malal e ko waytata wa sifa ɗum wata jeeyi iwdiwa ɓen Ceerno Samba mo dareni e wawɓe no ɓe wayi arta watta hoorema nagge nge fina nge anda hay hunde. Wonta yimɓe neɗɗo limɓe ɓe andanɗa hoorema moko ba leydi fof ayiya winde président de la république no jippade tamo tambi bale ko makko ɗum no yiɓɓinal. Donc no woodi ko ƴetteten e ɓeeɗo, no woodi ko tata hiɗen ɓuri ɓe tawi jaɓu wawdewa maɓɓe pinal e awa saku no serti janngugol ka université ji ɓe ha paa daro wadda e maɓɓe pompoji monanaɗi paata daro yeeso maɓɓe waɗa des exposé explicatif waɗugol complévex moƴƴo waɗa cravate paɗe moƴƴe ɓurno ɗum ɗo fof ko pinal wiyete mono tuma suka gorko tufinowru mum waɗi hootano yuppi tuuba ma waɗi paɗingi 5 kilos ɗum ko awatako noon waɗa kepiru yiidirandu ka nano par ce que andi ko boni kon fof jokkodiray no haani no hay jondigi ko seytane wolintama ko ɗum daara yimmoɓe seytane ɓen fof si ɓe woolay fi ko moƴƴayno e ko bonano ko moƴƴi ɓe wona andi arrondissement Beloina tout le monde à gauche ɓay hanno wi à droite par ce que koɓe yimɓe à gauche a safri simani ko yitte ɓe suki tout le monde à gauche Jacob Devarier kaka sa tout le monde à gauche par ce que ɓe jokki yeddugol aranaka gauche ɓe wanno ɓe wi à droite. Donc sifa ɗiɗo piiji fof na sifa ɗum ɗo wiyete pinal ko mandi ɗen ka me'en suddiɗo teddinay moodi mum ɗum si en naki ka me'en sonnajo teddinay moodi makko nenam defanam ɓannanam potti wallan no coñci ɗillaɓe ɗum ko akki wata en tawɗo yimɓe ɓe tawata debbo on alana moodi mum aucun respect. Là on parle du viol dans un cadre légal et légitime. Ya debbo no wullito moodi am no violi mi anki jamma par ce que mi on gollami ɗon mi arti wo ma tawi noon mi ɗo minni mo miɗo ronki o foti ana ko honɗum memanɗa ɓeygu maɗa anni mo ronki honɗum firi ɗon ko on woni ɓeygu makko ko honɗum lutti e ɓeygu yagal ko tuman juge jo fewti goɗɗo wi ko honɗum memanɗa ɓeygu ma mo ronki haray ko honɗum lutti e ngal dewgal ɗo goɗɗo lutti ɗon ko honɗum memanɗa ɓeygu ma himo ronki hanno lannoɗama ko jeyɗa. Donc ɗin ɗon piiji kadi ɗum kadi ko ga tawɗen tawi nokku ɗum joni noon wi'aɗo yo teddi moodi makko netanomo si tawi noon ko o wi bon e aray koto kaari faala ya yaltuka suudu ɗo ala noon ko hiver koto kaari mi inni ya yaltanan ɗo e
namin ittuma lagine adduma mi landaki ko mi hala mi nodda joni police min numa ya yal fuɗɗoɗa tum memude goɗɗum ko minni ko a yal ko wonɗo ko fof aɗa droit memugol hay pus ko ya yaltir ni ɗum ɗon kadi en tawa ɗum yaltingol modi mum ka galleji sabu ko ɓeynata ko allocation palimawal par ce que allocation familial e allocation palimawal no serti allocation familial koko wona yurminede ko pay ko okkone barkodire e hoore ɗum ko wiyete allocation familial kono ko wonta sabu kon ha modiɓe ɓen noddane police ɗum ko palimawal wiyete donc sifa ɗin no piiji fof ɗum ɗon koko akkiji ɗi tawata wona hen acci kuɗi jon noon ɓeyguleji men ɗi e nder ɗeɗo leyɗe koye watta hakkil neɗɗo si perdi ɓeygure mum haray nafa ala ko existani si a ayni ha a tawi ɓeygu maɗa e ɓiɓɓe maɗa a huuɓi daaki ɓe yalti juuɗe ɓe wona lele contrôle ma iɓi dañande hay mayɗa haray ala n'existe plus jon noon l'islam no teddini fi ɓeygure moƴƴa noon ko ɗum wasti Allah daali ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara hay kono yo gonɗinɓe dande hoore mo dandon ɓeygureji mon ɗi yiite ɗum koyon jangu diina kam faamon ka gollitiron jannon ɓiɓɓe mon ɓe ge ɓeyguli mon ɗi diina kan pay koye men ko yo andu ko honno non ngal lotorte ɓiɓɓe men jiwɓe wonɓe e ndi leydi heɓɓe à partir de 14 ans 15 ans yoɓe andu ko honno longal lotorte yoɓe andu ko honno ɓe ƴettirta conci l'islam wata ɓe accitirni ɓalli maɓɓe ɓe wa'awa ɓeeɗo yoɓe jogi to ɗin ɗon ha gata ɗi jikkuji moƴƴi l'islam ɗin taɓe accituɗi ko waɗi noon Allah o nan ɗon tabintinna ni ko wiyete perdi ko few kala perduɗo ɓura neɗɗo perduɗo perdini ɓeygure mum ñande dan qul inna alkhasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama sila humpa andude ko honɓe perdi ko ɓen perdinde hoore mum perdini ɓeygureji mum ñande dan joni noon si tawi tum hana taw lamde communication mo on taw perdi pay ko koye ƴiwolde pula ha gasi pay koye koye heɓani tan janggol qur'an haga tan maɓɓe fof ko hakkude ka l'école e ka jardin e ka ɗumaɗa inde Allah wodatake janggatake tawa ɓe anda ko inɗe heferaɓe bandi tum ɓe andi ɓe anda fi taniraɓe maɓɓe fi iwdi maɓɓe ɓe anda fi dina maɓɓe ayeɗo pay kum kala star ka woniri womo andi so wi Michael Jackson mo hunji so wi Cristiano Ronaldo mo hunji sa wi kala latowo balore mo hunji kono anda inde sahabaji hay goto hay sa wimo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam papa qu'est-ce qu'il veut dire nelaɗo veut dire quoi je ne connais pas sikka ko ɗoni pina sikka koko urkinton ɗon kon gorson ko ɗum woni sawa on piɗi ha tawi o landotoma ko mbo woni nelaɗo on andantama ko mbo wiyete seydna Aboubacry o andata ko mbo wiyete seydna Ousmane kamɓe ronki andude inɗe ɓeɗo wonko inde ɗi seytaneji ɗaɓe andata haray fo muɗum perdi marsade donc musidɓe julɓe tedduɓe waɗay heɓu complexe kadi yeeso ɓeyetelen ma sengo dina men kan si tawi ko emploi wiyen ɓe duulay ɓe accordanayi tan mo duulete ko par ce que kala gurddanɗa wuuruɗen ɗo si tawi a ayni ha a tawi a anda fi ɓiɓɓe ma rew a anda fi ɓiɓɓe ma worɓe a anda ka ɓe walata a anda ka ɓe tuti sifa ko neɗɗo goto fillitaninan nokku go e nder Europe mawɓe feƴƴini ha gasa tawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe wonɓe gaɓen si wawan arde yiya ɓuure ben maɓɓe on ɓenino soki ko oto won tew police arde e maɓɓe tawi ɓe keena fi yoɓe yi ɓuure ben maɓɓe on oɗo mawɗo ma yi ko perduɗo par ce que a yi ɓiɓɓe ɓe accuɗa ɓen tawa hiɓe ka nder kaso ko ceenaɓe ari yi ɓuure ma o andi hara e marsali musidɓe julɓe teddu koye waɗo a sot éviter ɗin piiji hara ɗi heɓali e nder ɗeɗo leyɗe ƴetten sikkeji positif no bien-être importance hoɗugol e ɗe leyɗe
waɗe kadi ko wiyete intégration par ce que on ala hotude taw mi yananaki on angal hotugol few kono si tawi ɗa reeni a pokkita ndaari no wonira ndaaru no wonira ha wono no wonira ha wono ko yo ɗaɓɓo nokku ka potto ka ɓiɓɓe mon ɓe garata janga dina munkar ɓe anda culture maɓɓe on ɓe anda iwdi maɓɓe ni origine maɓɓe o ɓe naata e lekkolji ɓeeɗo ɓe janga ɓe feewa ɓe wona yimɓe gaynoɓe wonde goɗɗum janga tawa ñande goo parlementaire jo heɓoto e nder Suisse tawa ko iwdi julɗo na silminaɗo ta ko ɓe mawɓe mum arno ɗo jokki sobe kipiɓe ɓe jangi par ce que kamɓe ɓe respecta e koɓe alditako so yii un noir américain d'origine africaine no woni président des États-Unis d'Amérique ko par ce que Obama o waɗano e formation o jangi o accitano kay yuppugol tuuba e wongol colossar sina ɗum o wata no naate ka maison blanche o tappa kundinge hoore porte ka joni noon enen kadi ɓiɓɓe men ɓen ɗo yoɓe naatiri e lekkol jiɗiɓe janga ɓe kelɗa ɓe jogi to diina maɓɓe kan ɓe pewjoyayi ɗo ñande ko kono wata fof ufo e ñamugol sadakaji ka fof no ufi e ñamgol na endanoyke ni yimɓe adduno wete sen hendike ɗin sadakaji yoɓen ɓiɓɓe men ɓen janga ɓe kelɗa ñande go ara kamɓe na ñamoɓe ɗin sadakaji konta ñamu sadakaji ɓiɓɓe ma ñamu sadakaji taniraɓe kono ɓe wi doyke hulɗo jon sifa ɗin piiji fof angon ko a victime na e sago ma ko situation artirmani kono wallu ɓiɗɗo ma o heɓa situation kan o heɓi situation o si tawi o jangi o feewi hiɗa wawi wadde ɗum hiɗon andi honno Mike Tyson oya combat makko mo wanno ɓuttere wotere 38 millions de dollars saami ɗon nde wotere ɓe wanno étude ɓuttere nden ɓe tawi teddugol ɓuttere nden ko 50 kilos ko sakum maaro konate donc médiaji ɗin fof ɓuuɓitimo journaliste posnemo question jeya goɗɗo journaliste go wi ene tawi ɗon si tawi ɓay a yi a heeɓi teddugal e o boxe a heeɓi jawdi a heeɓi succès joni noon ɗamari ɓiɓɓe meɗen andi a naada e ɓe ɗum ki sankamɓe kadi ɓe heɓa succès ɓe jokkitoɗon waccaɓe gayni wolde oni si ɓiɓɓe am ɓen suɓete uttere haray mi ala feere kono sagal mi uttatake ɓe utte donc enen wona e sago men waɗi si situation ji goo wayi ni kono an sa woni e nder situation ha gasi tawi ɗa mari opportunité yo ɓiɗɗo ma janggu hara yoɓani yo ɓiɗɗo ma ñawdo hara yoɓani yo ɓiɗɗo ma heɓu ñamete ta mo waɗana ɗiɗo fof profité e ɗi nemaji ɓiɓɓe maɗa ɓen feewa ɓe janga qur'ana ɓe janga e ɗi lekkolji ɓe fewdoya ɗo ñande go kono wata ɗi nemaji wontu yeddirɗe Allah wata pay kum ko udditi frigidaire o mo ƴetta yawur ko faala o ƴetta fi ko faala ha gasa o liiƴa kufunan ɗum o yuppa tumban fana noddine o huccita o yaha haray moƴƴere nde yoɓitoraka moƴƴere ɗon sika ɗum nafa yadda nafa laakala on situation ɗon wawata nafude joni noon neɗɗo mo tawata o accitiri ni ɓeygol e makko o ne aali nde faade e diina conséquence o laatata no satti no hurɓini ha par ce que haray an tun ko rewata Allah kon naadoytama aljanna a fokkitay tum ɓiɓɓe ɓe jogoma e ɓeygol amen nde a hollano men ɗum eyyi mi holluno wawi a holluno men ko nayi nde wotere a biyani min ayi ka fof mum ko an waɗi donc andi a fokkita hayno hino mari avantage heɓugol ɓeygoli fewuɗe e ɓiɓɓe fewɓe avantage on no fuɗɗori ko adna ga to an ɓeygu ma e ɓiɓɓe maɗa ɓen si ɓe feewi ɓe rewi Allah par exemple fana heewiɗo on fof mon on juuli si Allah yoɓimo kala e moɗon 100 000 $, je donne un exemple 100 000 euros mo kala si Allah yoɓiɗo 100 000 ji euros ji maɓɓe ɗin fof ko an jeyta ko maɓɓe kon ɗoytaka par ce que ko ɓeygule ma ko an holliɓe kadi sadi baraji ko ɓe heeɓi woɗa moɓude ta ko maɓɓe kon ɗoytaka kadi ka adna ga ñande dalngal kadi jogiiɗo ɓiɗɗo goto hunjiiɗo alqur'an tuma gara ka dangal yimɓe no maafi no aani yiite ngen no ɓanna nange ngen no ɓanna e koye yimɓe ɓe yalton no wuli
Parce que dans les scientifiques, selon les spécialistes, la position de la Terre par rapport au Soleil, c'est une distance de 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Hakkude nangue nge leydi kangue won ton nge tampinendo. Imaginez vous ñande dal nga bannete à quelques centimètres comme seulement. Plus ko yite nge bannete ko plus ko baaruji din ko bo wattite yite ko bo ndentande don ne moƴƴa. Jogiiɗo ɓiɗɗo hunjiɗo Qur'ana o addante trop honno wiyete couronne kanŋe ko ɗum o hippete. En plus si ɓe fof maɓɓe ɓe naati ka aljanna ɓay ko rewɗen Allah kon ko halkuɗen ko yo naado en aljanna amma ƴewgol dow ton ha dow ton no place ɗi ɗin ton ɗum ko embere ko hunjiɗa ko bel ko hunjiɗa o ƴewata ha naati ɓe bonga wala place ɗi otoji fotuɗi ɗin ko dow ga woni haare kono haaray ko bel ko hunjiɗa o kam pe aɗa ko jelu hunjiɗo waɗ kam hunji fatiha alam tara kay darta fatiha alam tara kay fa ƴawa belɗum lanni. Donc si tawi noon ila jogii ɓiɗɗo goto hunjiɗo Qur'ana mara ɓeygu ma no hunji Qur'ana haga on ɗon kaka aljanna sakkitiɗo ka nelaɗo seydna Ibrahima e seydna Yusufa en annabi Yusufa en kaɓe woni dow ɗon ko ton on ɗum yaha par ce que hunjiɗo Al-Qur'ana c'est comme un prophète non déclaré. Hunjiɗo Al-Qur'ana par ce que koreji aljanna ɗin ko embere ayde Qur'ana ɗen ƴawrirte. Tonno mo accima étage goto hara accima to par ce que hakkude étage aljanna e étage aljanna ko duuɓi temeɗɗe joyi yarete hara ko wirugol. Andi mo accirima distance mo duuɓi temeɗɗe joyi ara nawgol. Joni noon ko aljanna o hattoy ton hoɗi dugal e nelaɓe en hoɗi day Allah subahana taala ta ɓe yeeyi Allah bimbi ɓe yiyamo ñalawma ɓe yiyamo kikiɗe ɗum ɗon ko hunjiɓe Qur'ana ɓen mari on place ton. Joni noon siɗa mari ɓiɗɗo goto pek hunjiɗo Qur'ana ko dow ton o suti kanka o ƴettete an bam makko e nene ma e miñiraɓe makko fof yahon to tawa e fatiha an jallaka ton suttiɗa sabu peguɗa ɓiɗɗo hunjiɗo Qur'ana. Quel avantage ko ɗum Allah daali walladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay. Ɓe yimɓe gonɗinɓe ɓeygoreji maɓɓe ɗin kadi jokkitiɓe e ko moƴƴi kon Allah daali o hawtidirano yeyɗe hara o juɗɗoytali golle maɓɓe. Donc voilà les avantages ko ɗum ɗo woni première partie e exposé o. Yewten seeɗa fii suumay haray hiɗe wiya nduɗo lewru suumaye ko hunde jeyande e ko ɓuri mawnude e ko mawni ko horugol ngol suumaye par ce que gundoji o adda fof mo yiyoto moƴƴereji mum goɗɗo e tournaji mum goɗɗo e ndur lewru woni. Donc ko lewru ndu fii mum hawni moƴƴano ko lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala weeɓitata yurmede makko den. C'est-à-dire c'est une grande opportunité pour nous de profiter amplement. Donc ko lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala waɗi dennanangal moƴƴereji mum ɗin fof hino e nder ndu lewru sumay. Ko ɗum waɗi so ndaari ayeje arane ɗe Allah parliri lewru sumaye ndun hiɗon paama e ayeje ɗen valeur lewru mum. Ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hay kono yo gonɗinɓe horugol lewru sumaye ndun parlama e dow moɗon wono pallira noon e addiɓe ɓen fiyo mulu Allah. Allah daali ayyaman ma'dudat ko ñalaɗe limeteɗe seeɗa jeniɗe ɗuuɗa hay seeɗa. La rareté fait la valeur. E mana awa tinne no jogi valeur ha kono ay juuta. Joni noon ɓayno woodi woɓɓe goo ɓe lewru ndun tawdata haaliji e situation ji ɗi tawata ɗi permettata ɓe horugol. Vu l'importance nafoore molanade ko woni e korka kon Allah darani ɓe kamɓe kadi ɓe profita e nder korka ngal hay hoore on situation ma ono tu yafanade. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kala laatiɗo e moɗon no nawni hagata maɗo himo setade mo voyage hara yo limu e ñalaɗe goo o yoɓa hara o okkama ñalaɗe suumaye par ce que ñalaɗe suumaye ɗen ko kanje ɗum ñallal suumaye heɓotako so
sa perdi ñallal gotal suumay e heɓitatangal aduna a heɓitatanga ñallal gotal suumaye baraji ko woni e ñallal gotal suumaye ko mo hoori duuɓi wulure duuɓi milliard o heɓata 1% baraji ko woni e ñallal gotal suumaye. C'est des jours qui sont très précieux ko ñalɗe bimana hittude ñallal suumaye gotal mo tawi ke pas ñaami ñallal suumaye ko ñallal gotal o yoɓat na lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ko fottana ko peggu mo tawi ke pas ñaami ñallal gotal suumaye ko ñallal gotal suumaye o yoɓat kono ngal ɗon ko hooriri ko piwata o nangoyala kala ko hoorali amma baraji ñallal ngal hay so hoori ha o ma yo memata ɗum ara o perdu joni noon ko ɗum waɗi si Allah ittani nawnuɓe ɓen ñalaɗe goɗɗe o considéri ñalaɗe suumay fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɓen yimɓe noon ɓe no ɓikkora korka kat ha gasa ta ko sabu situation ji imma nayiru ngun tiiɗi ma ɗum on tigi nawnani ndi dikkata pes ta wata wolitude e mayre Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓen noon koye ɓe ñammi kamɓe kadi ɓe heɓa baraji lewru suumay en wa man tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lah wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Si faɗe ayeje mettitirde mi yeto par ce que Allah subhanahu wa ta'ala daali kala ɓeyduɗo moƴƴere kadi yani ko wiyaɗa ko ya jonnu maaro sa ɓeydi ɗon mbuuɗi dépense haray ko hoorema waɗanɗa no dagi sa eti ñamete on ha gasi ko ɗum ɗon wiyaɗa sa ɓeydi ɗon kadi mbuuɗi toggu maate haray ko moƴƴere ma kadi ko man tatawwa khayran fa huwa khayrun wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun ko nde hoɗon noon ɓuri o moƴƴan si tawno hara ɗon andu noon est ce que mi lando o yi istisna o ari affaire Allah subhanahu wa ta'ala parli korka kan ha gasi o inni ɓeeɗo e ɓeeɗo yafanama ɓeeɗo e ɓeeɗo yafanama kono Allah wi ko nde hooroton noon ɓuri o moƴƴande kono ɗum faamu ɗon ko nde hooroton wigol masalan wiya a tigi tigi on conférence on Genève haray kaale haray onon ɗo wawi yirtade par ce que ɗo mari ganko kono ko so wakkilike noon o yeehi ɓuri moƴƴude aray ko ɗum faamu ɗon kala koye ɓe yawta aɗa ɗo na ɗum woni mana o mana on ka aya ɗo na Allah o lanɗo wi'ata wondema o yafanike yimɓe ha gasi sabu sattede sabu nawnare sabu angal mbawdi ha gasa o wi'a kono ko son forti on waɗi ɓuri moƴƴude wala ɗum sallatamu sahil on tafsir ɗon nawa gongaji bi mana ko ɓay Allah tulanɗo on ittiti yimɓe sabu nawnaje maɓɓe sabu angal mbawdi maɓɓe heɓanike occasion bandi on kañum kadi jokkitugol ɗon an wiyama wondema kala nawɓe gastrique ɓen ta ɗumannotako haray ɓen ɗon on ta hoolu andi woɓɓe kañum kadi no wawi nawde gastrique ɗon hay si ɓe nawna ko ɓen noon Allah wi ono amma noon ono wowɓe ɓe tawa kaɗa ko nde hooro ton ɓuuri on moƴƴande madan son faami donc ngelo wiyata no nawni e suumaye tawa nawnata na wiyo hoolu ko ɓen Allah ɓari ndiɗo wanta suumu hayrul lakum amma noon ono waawɓe ɓe tata hunde musata ɓen ko nde wakkitoto ɗon hooron kaaɗo korka onon farlaɓe korka kan tawi ala nganto ko nde wakkitoto hooro ton ɓuri o moƴƴan na inkitaɓe jon noon o yii on anndi wondema nduɗo lewru no jogii bale seede mum Allah subhanahu wa ta'ala daali shahru ramadan lewru suumaye ndu'u lewru suumaye ndu'u no pirireno sabu woɓɓe go e karmokoɓe luha ɗum ɗon ka l'intention des oustas tolla woɓɓe go e karmokoɓe luha ɓe wi'i wondema si wiyama shahar wiyama ya waɗu i'rab ya lirbo ya waɗu analyse grammatical on phrase ɗon ɓe innay wondema shaharu ɓayno anda e haala arab ka grammaire kala konngol fuɗɗito fuɗɗorangol haal si tawi wanangol fi'il nangol verbe haray ko ngol wonata ko jumla ismiya si tawi jumla ismiya tun noon wawata wonde si wona mubtada e habaru
jonnon kalimatu shahar wana o pe ko inde ko ism joni haray ɗum ko mubtada e khabar wonata a wiyata noon shaharu mubtada'u ramadana khabaru ko wiyata ko shaharu khabarul mubtada'i marfu'un mubtada'u mum on ko damirun mustatirun taqdiru hada ay hada shahar lewru suumaye ndugu mbani shahru ramadan lewru suumaye ndugu way wasi goɗɗo wiyay tew suumaye noon kon ɗum allah dari alladi unzila fihi alquran qur'ana noon kon ɗum hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sikki ɗon ko on mbike ga lewru suumaye ndugu ndum ko jonni valeur lewru ndum ko événement ji ko watta e lewru ndum kon profiten e mayo shahr ramadan alladi unzila fihi alquran ndundu alqur'ana tippina e mum ko heewi kon si wiyama alquran ka nder ton ka nder deftere si wiyama hudan haray si wiyama linnas wiyete ɗo wa rahmatal busra muminina e ndo tawete to maɗum muslimina maɗum muttaqina kala ka fi mayre wola heewa ka fi mayre wolete ta wiyete hudan linnasi dare ɗon tum si wona e on aya heewa donc ko fi honɗum noon allah wi'ani ko nde peewal wonande yimɓe ɓen fof juurɗo maɓɓe keefeero maɓɓe kala no wawɗa ko nde peew c'est à dire le livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, c'est une direction pour toute l'humanité, une orientation, un nouvel élan, une nouvelle tournure. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس kon nde peewal wonande yimɓe ɓen ko fii honɗum fewndo nde tippotono au 7e siècle haali dennanangal ɓiɓɓe adama ɓe fof kala ka ɓe woni e nder aduna o hiɓe sonci hiɓe tampi ɓe hatton jinni e goɗɗum ko fewna hade ɓe tampi ɓe maapi yimɓe ɓe maapi no haa jinna maapi ɓuri ɓe an si ari haa jinna maapite tampa haa jinna wiwo situation ɗo satti en famali o en annda si wona ko ɗum komi yiiɗo ko satti wa anna la nadri alsharru nurida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada kono noon satti ko woni e mum o awa e wat humanité on tampi parce qu'il y avait pas de droit de l'homme, il y avait pas de science, il y avait pas de développement, il y avait pas de bien-être. Donc hay dennanangal tagor nden fof porto mum e jinna mum fof no maafi jinna wiye ɗum satti min andatina allahu lanɗo imma o faala halkude en fof meɗen ma ɗum holla en ko jokke kono noon satti on say noon alqur'ana on tippi o holli yimɓe ɓen ko wiyete kon gandal ko wiyete kon science ko wiyete kon droit ko wiyete kon neɗɗanke wonɗa julɗo wonɗa kefero annduɗa ko jokka annduɗa no wonira haqqiji ɗin tabinti ko ɗum wiyete hudal linnas ɗum ɗon noon ko e nder ndu lewru suumayeɗo ndeɗo alqur'ana tippi joni noon musidɓe julɓe tedduɓe lewru suumaye ndun e hino ɗo naforeji molanaji hino e mayri gogo on taw nera sasalamaki no arde e moɗon lewru tedduɗu waɗandu barke lewru ndu dambuɗe yiite ngen fof fermete dambuɗe aljannaji ɗin fof uddite seytaneji ɗin fof kolbe ɓe maaki julde naafiilo e nder lewru ndun ko farilla yoɓete farilla goto e nder lewru ndun no fuɗɗore 90 ha gulu jeɗɗi ha milliard jeɗɗi sadi so lewru suumaye ndun ari kala naafiilo ko naafuɗa sa juuli darde ɗiɗi ko windete a juuli darde farilla baraji ɗum yoɓete sa juuli fana ari ɗo a juuli fana goto ko windete ko a juuli fanaji 90 c'est-à-dire chaque acte est multiplié par 70 ou plus ila wawi julde ɗo fana ha gasa tawa tellement ke ko Allah weltori fana ma o windene ɗon ɗen a juuli fanaji guluji jeɗɗi ma a juuli fanaji milliard ji jeɗɗi ma ɗum déjà o fana ma ɗo modi o welilan mi windima aljanna direct mi tefa ɓawa ton konɗo so nduɗe ɗum ɗum heɓoto donc profitugol e ndu en ɗimano ɗe gandi situation jiɗi men ga alhaali jiɗi e ɗuma donc lewru ndu anndanɗa hoorema
jannanangal bakkatuji neɗɗon fof no loote e may kadi lew sumaye ndu noarde moɗen kala ko wiyete bakkatu waɗen e sakuji yaltinen ka yalti ndu naɓanen enen Allah fuɗɗitoɗen a zéro o ɗin piiji ɗon fof woni ko nduɗo lewru sumaye woni artude en plus gomi sakkitorta kon anden nduɗo lewru sumaye hiɗum mari toon kadi jemmare wotere jemmare wotere nde andan ɗon hoore mon mo hawrodiri e dewal e mayre o yoɓete rewɗo Allah duuɓi 90 e duuɓi 4 e lebbi 4. Imagine toi une seule nuit jemma goto mo rewɗa Allah windaneɗa a rewi Allah Allah jaɓi no faalira noon tigi duuɓi 90 e goɗɗum ta ko ɗum windanteɗa pour une seule nuit. Pourquoi ne pas profiter? Donc ɗin moƴƴereji fof no sabbi en e ndu lewru sumaye par ce que ko lewru ndu taguɗo on ƴettata décision ji mum ɗin fof jani on jemma no woodi jemma wiyeteɗo laylatul qadr, la nuit du décret. C'est une nuit au cours de laquelle le patron décrète, il donne des décrets. Allah subhanahu wa ta'ala ɗon andi programme o adda moyoton ko waɗanoma ko lawhil mahfuz réglé. Jonnon ko chaque année o watta révision nde hitande ɗo Allah dartay woɓɓe goo ɓe ko homɓe o yafanto ko hombo no heɓata suudu ko hombo eggata hombo iwrata Portugal yara Suisse hombo iwrata Genève hammira France hombo iwrata ɗa goɗɗo torinoke ɓiɗɗo ha ko ɗo wona signede o heɓay ɓiɗɗo nde hitande ɗo goɗɗo laamotoy ɗum ɗo sifa ɗum fof ko on demma ɗon patron on gartata lawhil mahfuz on o régla piiji ɗo. Qur'an no wi yamhu llahu ma yasha'u wa yusbit bimana himo monta ko fala montude mo tabintinna ko tabintinta c'est au cours de cette nuit ko nder o jemma ɗo ɗin alhaaliji watta. Jonnon décision ji ɗin si patron on no ɗon mo décidude watta hakkilta ɗum tawe makiru san ka patron on décida ɗin décision ji monana tawi fewno ɗon hiɗa ka plage fewno ɗon hiɗa ɓanni biniri fewno ɗon tondini peƴƴi hiɗa yande ko haaldako haɗa yango ngakkatama e nder nen hitande ɗon décision ji ɗin haɗay ko an andi par ce que Allah subhanahu wa ta'ala o daali fiha yufrahu kullu amrin hakim ko e nder ɗon jemma ɗon dennanangal fiya kuuji ñawaɗi ɗin fof classete réglé ko e nder on jemma ɗon jemma mo dewal muɗum ɓuri par ce que nana yimɓe ɓuyno wiya e laylatul qadri khayrum min alfi shahrin jemma goto laylatul qadri no fota waɗe bi wulure ɗi Allah rewa e mum Allah wiyalima no fota de ko wi no ɓuri ko khayrum min o wima wiyali tusawi kono ɓuri jemma go khayrum min alfi shahr yani jemma goto laylatul qadri mo Allah rewa e muɗum hino moƴƴi baraji ɗin ɓuri bimana lebbi wulure ɗi Allah rewa e mum ko waɗi ɗon jemma o Allah subhanahu wa ta'ala jonni kadi etandi o jemma o wi'a ko iwi ɗon abi ɗo si ɗum andoy kare tan o ŋaccima inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Délégation ji monanaɗi iway ka Allah malaikaji suɓaɗi tawa no ardiɗi seydina Jibril e ko hikki e maɓɓe ɓe ara ɓe jinda e nder leydi ndi fof mayde ɓe ndaara ko Allah wona jantede ko wona rewede ko wona juulede ko jemma ongo fof makko. Jonnon ɓen malaikaɓe ɓe ara ha gasa ɓe ndaara mo kala ko jokki ɓe ari hisra inɗe yimɓe ɓen kala mo ɓe tawi e dewal ɓe winda ko ɗin dossier ji ɓe naɓata ka Allah kala mo inde mum mo ɓen malaikaɓe naɓi inde mum tawi mo tawa nder ton Allah weye wone seede kala ko waɗi kon fof men kani mo hitande nden kadi haray min tourni page min nangi ka moƴƴi ɗon min e oɗo tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amr salamun hiya on jemma ko o kisal salamun hiya ay hiya salamun hadihi lleyl mafhum
jemma on ko kisa c'est-à-dire dadugol naatugol yiite winde naatugol aljanna no jokka iwi ka jemma on fuɗɗi hatta matla il fajr ha fajiri feere mo nani tawi an on jemma ɗo hiɗaɗani koye 10 heures pinoyɗa an a taw train o yeeyiya donc wattane hakkille suma on hewti julugol naafiɗo no woodi julugol qiyamul layli no woodi profiten e nder ɗum moɓen ɗi baraji ɗoɗen allahu ɗan ɗo yafano e bakkatuji men ɗin ɓurte réconciliede enen e makko profiten e lewru num wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu abono ko sel oustas Taibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendomo wona ko sati a waɗira e suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengol les vidéo ɗo ko spécial fi bayana oustas Taibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonoto